Nyithia nkuruki o uria tugwita na mbere kiri rugono rungi rwa kieba mwiri John Tumurume wa miaka 37 na rietwa Kenneth Gitonga ni juithiritwe nyomba kwawe entere cha mithero jokionania banja cha mwiri kuringana na ukuje bwa chibu wa ntere Robert Misheni aritaririria kuombeka Tumurume ojo koragine akari ni untu ibarari bakonogwa niwe kunyamaria ni wamba aritaririria nethiritwe akiharaniria nawe kumuromba gutigana na mitugo emithuku ende otaura mumeru augaga mukoi atigagwa ibere. Mati Mugambi katutariririe. Arige munde mararao kana gutinda ntore aruguta wandia mithero kirigicigo mbunge kia Mara muthakomu okurubwa mianka 37 ethiritwe ari mukuo nyomba gwake ikira gikwirikana impuri akathetina nyenje nuntu wa wamba nturani enu utemea kuraturaga utemea bimaruthaga utemea marutaga iroriko lakini ukethagira mwana no akuria na ndathongira nyomba ndethira tukeukia mwiri nkwethera nginya kwina ndigo nchaure ngari ukari segandigo. Robert Misheni orano echibo munene wa location ya mithero augite mwiri wa Kenneth Gitonga withirwe nyombani yake atari moyo na kanyoni muntu kerete andiki bande to mututi areria ntiko nuntu wa wamba nturanie ni aruguta kuri mtu umwe witwa Kenneth Gitonga Miriti atika nyumba na mulangoni murugwe na nako nitakatio nintiganiri mauntu ma obisi ndati nkinya kwa mujie na ndamba kwithira obu kwiragwa atio nkiura uriria ndegwa nikasumburi tantu muno na wamba na ningwiciria obisi yako ni mwitete na kamukani maita maingi sana na agacoka akagwatwo nonto wamba arejire mwaka muthiru kithira kuma police muthaike. Misheni augite no akwithirwo mututigi na arathuriria turi bakugana nontu wa gutura bangaikitie turekaraga wenka nontu na nengire gina na bamoro gina mujie riu arekaraga wenka kuringana anto agwatite kwa polisi akarekwa lastira akathaikwa akarekerwa athire kibungo riu anto bale bakuthura nontu ara gucoka kwinto cia kuringana ripoti ira ndagwata nera ngwatite kagita anto bakora megate muntu athi nao arita kwa kagita kanini agacoka kuthenia anto kaire kuune mari kumega anto tikankuya kotini ithukagia lakini anto bakora meka muntu athi anto miaka mingi anto bakora mbathi agekagana nao no anto bakaomba konoga kirikiria Misheni arauria karibambari nu utiga kuthukia watho njarani ciao kagita karabona muthuganirwa kana muntu aya kubabitiria babatiri kuthijaga borichi wogu na endine nkoromba antu bakirona gitendo thegekari kana muntu ayite onakethwa a suspect tafadhali muntu na biro police station na report wa chief wa assistant chief wa police nikenda amba kuruthwa uchunguzi wa kwigana nuntu na nikenda awateba abangi bakuya nabo koguti maisha ma muntu gute muntu etikire tuko marikiria abate kuringa report wa police ndo uchunguzi wayo na muntu ona kana maitia akaditangwa na akathaikwa kotini. Kiripotera Wero TV kuma gicigo mbunge kia Mara mbitagwa Mati Mugambi.